U Galeriji savremene umetnosti sutra u 20 časova biće predstavljen novi roman našeg smederevskog autora Milosava Slavka Pešića, dakle reč je o romanu Isaija. Ovaj događaj se najavljuje kao kulturni događaj sezone. Naravno, to ćemo na kraju leta da proverimo da li je ovo zaista bio kulturni događaj sezone. I evo prilika je da nam najavite, dakle, ovo dešavanje sutra i da nam onako u nekoliko rečenica nešto kažete o ovom vašem najnovijem romanu. Prilika da kažem da je sutra u stvari četvrtak, 5. juli, rekli smo 20 sati, a što se tiče toga da li je događaj sezone, to ne treba vidjeti na kraju sezone, to može da se pogleda i na kraju veka. Sasvim skromno, ali zaista mislim da je to odlična knjiga, ne zato što je moja, nego zato što mislim da je to najbolje što sam napisao. A ako je najbolje što sam napisao, do sad sam pisao veoma dobro, onda to zaista treba da bude ne samo događaj sezone, nego rekoh na kraju veka proverite, ali ne tako kao što su svojevremeno u novinama radili. Moja knjiga imala najviše glasova kao događaj sezone, a onda su oni odlučili tamo prebrojavanjem, valjda su se zabrali ili ne znaju da broje više no bokserske sudije do 10 i proglasili su, ne znam šta beše u to vreme za njih događaj sezone. Ali svako ima svoj događaj sezone. Ovo će biti događaj sezone ne samo u kulturnom smislu, nego će biti događaj sezone i za one ljude koji dođu sutra u četvrtak, 5. jula u 20 sati u Galeriju savremene umetnosti, a Galerija savremene umetnosti povremeno menja ime, tako da ne bi bilo zabune, to je u bivšem hotelu Ninić. To je vreme koje obuhvata ova knjiga pola veka, od 50. godina prošlog veka, pa recimo da završimo sa 5. oktobrom. To je taj čuveni crveni datum, može i u crkvenom kalendaru, o promenama na kojima smo se nadali. Sad, kako ko, neko je doživeo, neko nije. Govori o autokratskom periodu Brozovih i fokusirano na Smederevu. Naime, pošto je knjiga pisana u prvom licu, onda je moja teta Joka, moj teča je Jože, majka moje majke je priređivala simpozijume, gozbe za hedoniste, na kojima su se služila neverovatna jela, upravo iz njene kuhinje, a ona je bila velemajstor gastronomske kuhinje. Zatim su oni koji su dolazili na te gozbe bili zamoljeni da svoje zadovoljstvo onim što su jeli, a jeli su jela koja se nisu mogla naći ni u hotelima sa 6 zvezdica kakvih ima tamo u Emiratima, jednostavno jela kojih nigde nema. Naprimer, pohvani leptiri u Slatkoj paučini ili kokoni u šatovu ili šaran vatikanski na papski način ili svadbarski kupus koji je bio enormno značajan za potenciju. Dakle, afrodizijak prvog reda. Ti koji su to sve kušali su se potom potpisivali na stolnjaku, ali tako što su raznobojnim koncem vezli svoj potpis. O knjizi će govoriti sutra, 5. jula, u 20 sati, u Galeriji savremene umetnosti, Želidrag Nikčević, ministar u Saveznoj vladi, dakle dok je bila Jugoslavija, kasnije je bio ministar u vladi Crne Gore, nešto i u Srbiji, bio je urednik na televiziji Info i tako. Mislim, preduga je njegova biografija radna, da bismo sve to nabrali, ali dovoljno je da dođu ljudi da ga čuju, jer je to takođe jedan zlatousti kritičar koji drži do reči, koji bira reči kad govori i, što je retkost, prvo pročita knjigu pa o njoj govori.